Night Sports khi tu te in the vai in chi bai ve gole kan rama thom sang sang atam khom maya COVID-19 quarantine center om mek te plan suak te chanchin kan sia tin nu pui hai te pon lo om boka chu tiang ve chu kan ni de unoi maya chu van chuan football point kan boruak tot mek hi alwalan zo lo ni te pon lang amaro chu zanina Premier League lo ki le dona alo ki ran sakli don lova Etihad Stadium Manchester City and Arsenal mi khwaldona hei in khel mu lom tak turania tu chuma hian preview toy te kan nei dona he channel hi lo thil thina in khel lian zual te preview le review te kan nei le don thina analysis karon nei thin dona ni tun chu min khel tu hian special la deone ya achan chu Barcelona khan tunma khan Pep Guardiola le Mikel Arteta te hanlo in form to thina chian in form ngi tak hanlo ni to thina kumsom le pangami kan i khan Barcelona player angin kan lo in mail shia to atin Arteta hian a soi he a kan shia thok tur chu Arteta hian kumaliam ma December sang ni le som ko khan Arsenal hi en kol chana ni a chutiam bokin engeni Unai Emery an ban nuwa a result ro a thak khop maya Pep Guardiola po chutiang veka Barcelona tanga bultran chawa anu Barcelona coach ni chole a Bayern Munich en kon Manchester City en kolani to a amaro chutun season ro Pep Guardiola ta na season thatak ni in alang lawani kan la soi zel dona an point din munte tin an team bo rok te kan soi dona ni chumi ma soilan kan du chu an ni pani hi COVID-19 ina ti boy mi pahiam ni tat maya kan sia dangin Spain drama Pep Guardiola nu chu COVID-19 va in a bowra la ni a chu tiam bokin March ta khan Arsenal manager Arteta hi positive anaw ni to boka COVID-19 amaro chu en kola tuna hian adam chho meka team te po training ni queen friendly te khel pui mek to a chu tianga COVID-19 awanga harsan to khan ni ai an na line ni bokani team Manchester City a hian season enge moza chung chu Arteta hi Pep Guardiola assistant manager assistant coach alo ni to thin boka tunchuma hian thian dun pahni ani machon dona ti theome hegem hi Manchester City ai Arsenal in an mamo zokin an ta na poi mo zo don ni na langa tura Manchester City hi point som hi le panga in leader Liverpool noen om to a chu wan chon ani ta chon tai ti hi be se ngamani to lawa chu a chapa Champions League emo European tournament shim khel thelo turin financial fair play rules an bo chia da wangin tu nai UEFA shema tu mega jurai kha hian an appeal na CAS Court of Arbitration for Sports ne na le ka na hi an fiam ni le dona ta chuan an mahun tu chu shia don chawani dikmun har sa team pani te anom me ati theo me team news lampang han en taila Manchester City hian liam awangin boina hun rei takan nei to a center back ko nei thilawin veteran Fernandinho te ka center back an mangvel khania ama ro chu tun ruwa ero Emerick Laporta rong kir thei to dona chu chu thulo mom tak ni na langa chu mai ni lova an forward lan chakli Roy Sane aron kir thei dom boka chu ti line Arsenal ero Callum Chambers le Torreira te liam awangin an lei lan thei don lova Arsenal ta nei chan na ani na lai po mo me achan chu amai kalong soi to chinang kha substitution ti pungania Premier League player panga match khata thak thei to dona amaro chu thak hun bi ka khasiam ani dona time delay nai le na le atopa engeni hun pairal na ta na an man lo na turin in thak hun big siam ani dona half time a point thak the ni don kan ti to kha chumi ni wang chuan player nei tama poi mo a pangan lu the wangin tuna hian Arsenal squad a pan box ya liaman nei le ze hi Arsenal ta chuan news thalo takani ome tin chu ba kan soi bel du chu Premier League preview lampang khak in lo en chho karin to a zone khuma Premier League stadium an chendon kan ti ani kha chu ta chuan tel thei tu tel lang thei lo te tin mi puya hunan en thei don lo ti te chu soi tlang lon kha ni to chu mi ba ka chuan team kal thei za te coaching staff om thei za te po kha kan lo soi to kha in en let le mai don ani chuan in Manchester City chanchin gan soi ni chuan anete kania midfield an tha maya De Bruyne oma De Bruyne hena du ti thei mo ti durania a in sum deuh thin nge moni te hi ga ti hiala a thiam je ka khet thei chuan a changi chuan chu tiang deuh chu nia chu wa cha midfield an chak don ti chiang maya ball position an nga dona tina sira Raheem Sterling among era eren tar reng maya ball a thiam boxia ben lon cha kom khopa ball khoi thiam player thani chuan an attacking system trim ma hian Manchester City chuan ngai
ang khel da ngai ron mang le don ni na lang an rak em don na ball an chang tamanga build up rang tak takan nei chole don ni na langa ama ro chu Arteta hian Manchester City player te hi chiang em maya Pep Guardiola pi lawa chon manager jinga Arsenal engel mi shekia mula Manchester City player chiang ber ball ania chu Arsenal ina advantage ani na tu ni vel tat mai ni tuna hen Arsenal defensive chalo khop maya ahing lampang ko han enila engeni center back pair pa ngai nget tha low than nei thei box si lawa hei hi an chak lo na turania aron tin zone chat dona tin a sira engeni ball an petam dona Manchester City lampi an tumber tu ni lang chu Arsenal in tuna chuan an ron attack sila indu tokin min attack ula indu tokin min chula kan lo tur sama kan ti sama kan chunet veang chu di khani maya chu Manchester United in Manchester City an ne na ponia counter attack rang tak mangin an forward lan chak ne mangin goal an thuna ni ka chu vanjot upset kan hu ve thei tat maya he me cha hian chu ti line kan soi du chu Manchester City hi tuna hanan form thalo maya Guardiola pe chong kan leng pe 11 ti hiala kan liam dam korte duangin an la khel thei si lova full training pa ngai kan nei na la re si lo chu wan chu kan in pe 11 ti na soi to a tin chu mai ni lowa tu season a han voice ri lai Premier League a chak lawan nei to Manchester City hian season ma sa pahnia an chak lo be khomai point hi tam to zo gani chu wan chon hun har san ma chon meka upset a thleng lawang ti hi tu na po hian kan soi lo ngam big lo ani tin Aguero atuna a upave lam to a chuai chan to a amai ro chu ani po kan soi tawang khan alaya chu na la om maya boi noi kara po Aguero chu meng kar thi kan lo ti to kha chu mi ni wang chun Arsenal hian ulu taka defense strategy mumal tak plan chunga he match hian ma chon angai don ni na langa tin Aguero a khan le taila ani hian Arsenal ne lani khel na to zong a competition zong ani chu khel som le pahnia goal som lai thun to a Arsenal lampo hian he hin shiat reng arin omani tin an mani pahin tum to na hian en le taila City hian anin khel nung paruka Premier League Arsenal an lo ne vek to a chu Arsenal tan news thalo tak ani ve thunga chu ti line Arsenal in siam thatna tu nai te oma Unai Emery chu anuwa Arteta noe thatakin an lan chawani a engpon ni se engpon theng kaya Arsenal hian strategy mumal tak khela Manchester City chaklo na lai defense a back lampanga engeni an chu thiamani chuan upset ka hute engpon ni se prediction kha noilama hian ron daula ke pon prediction kala ron nei do na amaro chu khel sabena ni wale player fitness a chen lo wang ka predict ngam lova buna ri chuan amaro chu ka soi du ro chu upset zani na hena theng thei ti zo ki ni engpon ni se channel lo thi thi nola match review lam ne karong ki le donia